Pro Joseph Lalhimpuia, General Secretary, MPCC, to say to read the Soma. ZORO, bultuma, inunauna, kanin kalpo, thei natin, free movement regime, tithuanawp DUHLOHNA, Myanmar nen kan Ramri border fencing to make, dulo Lantirna, pungkom zong te, in Java, in Chipai kabuk cewa, TV le, internet kalt langa, N2 zong te po, Chipai kabuk cewa, zong na kau din inunauna le inpumkhatna tra, kan neih thinan, tithuanawp pichot kangangu, tin kain som masa ani, thui takasoi lova India independence ma chanjin toite ka soyanga independence nuwa India sarkar tu chua toite ka soi lenga Mizoram sarkar din no hmalak na te toite ka soi lenga kan pa din ka soi don ani kan pile pute zalen taka khosathin op tu le Ramri mumal nei lo om chin kha first Anglo Burmese war sangka jaria somni le pali le sangka jaria somni le paru zoa in remna Treaty of Indo sangka jaria somni le paruka British le Burma sarkarin assign hnuai chuan Ramri ti thei kan lo nei tanta a la chiang che lo ma chela hi Ramri anga agreement sign na ma sabero ni ome British laka jale na India na nei hnuai Burma tuna Myanmar kan ti chuan Burma passport rules sangka chgo somli le pariat siamin keini tlangmi indigenous le namkhat unaw te chu passport le documents engma tel lovin ram chung kilometer somli me somni le panga bial chung a chuan zalen taka in kalpoton min phal saka chutiang pok chuan India sarkar Ministry of Home Affairs point September ni somni le paruk sangka chgo somnga khan passport rules of 1950 siamin ram chung kilometer somnga chu zalen taka in thlawp aphal ve pok ani ma se kan ngai thlang khan kumsang nila somle pariat me ni som pakhata chuan India le Myanmar chuan land border crossing in rem na sign in kilometer som paruk chung ami te chau mi som pali chung chawa in kalpo minon phal sak vele ta ti chuan kan ria thole wena pokan punkhom chanangin nikum December ni somni le pali khan Ministry of Home Affairs Border Management Division 1 chuan free movement regime FMR ati top 2 Chief Secretary ria tirin December ni somthum sang ni le somni le palia khan Mizoram Home Department in Tuchua Asiam Vele Ngala January tum sang ni som ni le panga khan Champa SP chuan free movement regime tithuanawp ani thule border pass angai to thu te baka ria tin poimo te ti chokin kilometer som huam chunga mi te tan chau ni sari chung chau pass siam the ani thule pass nei te chau chu Ramrika na anlu chua aphal sak thu atar langa chu Mizoram sarkar po nilo Assam Rifle tu na hian an keng ko mek ani Mizoram lamkhir ve leila kan ram hruai tu masa Mizo Union ten kumsanga jago somli le pasari khan Central Sarkar Government of India nena memorandum an the luta kan nam din mun nam rang te le kan ram luwa chin te an lo riat tir an lo tar lang towa chutiang de bok chuan kumsang ka jago samruk le panga khan MNF ho tu te point an lo thelu to bok ani amai ro chu kumsang ni le pakhat march kha khan kan rama kan state ro rel sang per assembly kan unaw MNF 10 sarkar lain resolution an puluta Mizoram International Border Fencing Siam Turin Central Sarkar athen ni Roseti an lo pasta chu du tong mai lovin kumsang ni le pasari mar si som le paruwa khan border fencing hi Indo Bangladesh chok ni lovin Indo Myanmar border fencing hi
titurin central sarkar anor ni roseti resolution chu kanuna amakhop mai chu pass along ni veleta ani voina kan chief minister zom tak ulal du mapo hi khati lai khan ZNP party president ania kumsang dile pakhata chuan ZNP in MLA an nei lo wangin chu resolution chu pon lama assembly house pona andu lo thu nasa takin an tlang a puini kumsang dile pasaria chuan ama ngei po kan chief minister zom tak nilai meki MLA ania house chunga po adu lo thu nasa takin atlang a puya kumsang hazari som kole pani kalkata Fort William British sarkarin Jinlusai conference ako thu te soi langin he resolution manghian kan nampui kan khoi mek ani ti ka ria chian em awangin ka thin lunga na hle ani ati hial ani house record a mu theina om anu let lo phei chuan assembly atangin an chua tur thu a soi nge a Congress Party point tra anti lo thu soin resolution du lo zongin vote an pe a amai ro chu khati la sarkar ruling party MNF putlu ani wangin resolution chu an pass ta tho ani Indo Myanmar border fencing tura sen thala du na chu voi ni kanuna MNF ten assembly an pass to ni chu amai ro chu Mizoram State Assembly thutkhom nikum nisam February ni som nile pariat sang ni som nile palia chuan official resolution pulutin central sarkarin free movement regime FMR chia atumle border fencing kalpui tumi tha kan tilova tilo turin kan ngen ani tin official resolution an pasta a amar chu voina chuan kumkhat aliama engtin ngen bozi pa kan thelo Mase kan chief minister delikal ho chuan border fencing hi central thuania state in thulena kan nei lo ati tadai maya operation an ni lai kumsang ni le pakhat le sang ni le pasaria MNF unaw tena assembly resolution an putlu dodal dan nen khachuan ai nang dalo le ani khangun la ya thu soite ache dan te kha assembly record a oma proceeding a avangai ome mo kati wona kan chief minister ina operation an nilaya border fencing adu lo ji a pui de kha alung len thak hle in ka ria angai omani wona hian in ria dangin congress party a local kania hemi chungchang congress party din munifia takin qatar lang non le duani Mizoram Pradesh Congress Committee Constitution bua chuan kan article panina he pol thil tumteti number palina heti hian ain ziaka kan du wang ni lova mizong na thak chi sang te ro ge na sang hnuaya chendara omte hi India ram chunga ro rel na pakhat hnuai dale danpui na phal thei sang ber ro rel na autonomy with special safeguards nei hei hian financial autonomy a huamang ti ani chu wangin Congress party chuan Indo Myanmar fencing le free movement regime THIAH kan du lo topa kan du ngai don pok lo ani ti vana hian party awin ka soi du ani kan mangan le har satlaya intan pui ton thin kan nia heng te kan ti tura kan ngaya kumsang ni le som le panga Myanmar rama Chin state apik takin kan unaute tuilian le leimin nasatak antor lai te pokhan India sarkarim tinain kumsang dila som le paruka chuan kan chief minister bulal than hol chu heng kan unaute omna kho sang yaguna te tahana te kalemia wa te kam pata te let pan chonga te kanana te akala atloa anhar sanate amuna ena hemi tumian keipo kakal ve nge ani anhar sanale mammo tam takte zinga tuin tu le tuilak na turte
anin hukom na tur hol te in fiamna le thil dang kan theyang ang siam na tur po chuan puina Mizoram sarkarin kan pingnge ani chuwangin India danpui hnuaia inunauna le inpumkhatna zawk nei tura hmalak zel hi Congress party duhdan ania Hemi tithuanawp thei chi reng chu Congress party adu lova dodal zel don ani voina ZORO bultuma free movement regime tihtawp DUHLOHNA le Indo Myanmar Fencing neih dodalna program hi Congress party chuan THIAH a support a thlawp tlat ani ti ka soinon le du ani ka lo me